lapangan di sini nah. Oh ya. Orang sana sini gini. Iya. Kemudian pasal kami, nang guru kami kalibat kami, rapasan atau kaya rapatulun surangan. Wala, away atau kami. Kami makul, mau ya tema di Tuhan dapat tinggal bersih. Alat juga berasan hai masuk itu baju panglipas, akan tulang roh bukan nabion. Ima na magdulhon anak to puro dimulai. Ada masuk para pengasal Dios siang napohona. Tulang daun roh mahami, pasal to patuloy di Sipanganon. Dan alat diulit kami. All dari Roma akan adikat waktu kita Roma. Seorang tadi itu Roma kami kita Roma bolang-bolang Roma. Seorang beda kita Tuhan kerajaan kami. Tuhan tadi berkata mengkohi masuk-masukan. Siapa di malam itulah. Dulu, kenapa saya masih dalam kita? Dulu di Kristus. Apa yang kau misal? Cari dari kene. Iya. Jadi sama lima raja Nanggur, tapasahan nih. Mulia teman itu mulia teman di Partikiano dari Dauri di bulan dari Kedong. Napsadar wanta makalason. Ima itu guru nami nang gawe parunan muna. Do tanamu nang gawe helalami. Ajalo pasu-pasu patro masari peo dan siap Tuhan. Bila siap Tuhan, mengatak kas teruli kami oleh mereka. Nawa pinasahan uma ima. Sobo pagori di Sipanganon dalam muna lau pasangan kami. Asa kami beto raja ni ulah-ulah muna kau. Asa roh nami manto masalah mana-mana turun dan beruya. Oras pahami nama calo. Dalam tutagdana mani amur raja dan guru kami sikap ni nama halil. Asulu sino mai makalosi. Aguliyo nalikanon na sigur ni muna nagami na ulah muna. Roh mahami tutu di Partikiano. Ima mabuat dek kesimululu. Dek ke latiyo bekisah. Kita namin magkukumanta na bertuwa di batang asarang lumang mo tulog tutuwa diyo maluwal pangamuna nagsaan man kong nauli saan manalinggan galaw muna na siya tuhanta sa natin nga ito manoon namin di man natin ako mahulog malas di rumah tukso nong piling kasi bulong piling kasahan nao pasahan tayo ito muna na sa mga guru namin maragasilingan Tuhan kama na mag-gawin paso-paso. Ito di man natin ang guru. Masih dalam mak. Masih dalam ya.